Covid-19 silenga fanga YMA Tlabung branchina Rammut Indo-Bangla border anei tur hi YMA Khawthlangtuipui group bultumin nei Anni meininga sangni somni tholeni jingdar soma Tlabung branch YMA run bazar bung kona rammutu hmahruai kaltur te hminga Tangka Rothangpuia pawl kanti techu kirchua tur hun man Anni he hun hi Tlabung branch YMA president pulal hmun moi ngen teina kaihhruainaa he huna hian bial tu MLA nihar kanti changma le Tlabung SDO civil pulal sang luraten telpuin thutoi soina hunte anneya siam Tlabung pastor bial to pastor Reverend lalmuan zola sailawin hun ser mangin rammutur tatana tong trai sakna hun anei bawk ani Tlabung branch YMA na rammut na hun tura achan hi border mortong ber kanti theyanga Tlabung area ni in Mizo na lam thai kanti hmun ani athui ang rengviau maya an area hi azava lai huna kaltur te hi longa pantur Anni jingdar som lechan vea licheng kaya tanga chuakin ubi lal huthanga YMA Khawthlangtuipui group secretary in avai liama an chuanna bot hi konglaka achhia ta wangin hi engine lamchiang kuan lo na ni bot dangan chuang le ti hian Tlabung kanti lam thai hidar som pani le mi somli panga an thlengta ani hetakal te hi hantar langina puet thang liana wal upa ani ani hi commander kanti ang khawal upa tin kanda ani pusil thanzama puwana liana palian putil mon thanga puwal soi haunar pubi lian khuma purem la lian namte pulal thakima lal tha pupilal ro puya pulal rin tluanga pumarina pusang thum mar puties lal mon puya heta hian kan YMA helai senior thetho teni mystery kanti te book sual le ilo tur te ania wangin engemosat inan telpui ani heta hian Tlabung hmun hian thlen vele Tlabung VLTF le VC ten lo tong songin YCA tenen ini thohna thatak mainein helaya kan YMA kalchuak te Tangka Rothangpuia pawl te hian tongtai ruana tenein book sakna tur ruahman na task force tenen an ruahman tlanga heta hian Tlabung dep ramri dep nisi akhodaya riah book RV tur book ruale tulang ang temut puante da eirel na tur hmun tur chu lian deuh hekhokin anan sualta hei hi chonodar khatbor vela tanga tan hi tihianin muangfan takin an zoman ani tihian ani khatna chu ti chuan an tling tata atuk ni laini ni rukhi jing tholim atain duty post sakna tur survey nein luimong lam bangdes ramri dep lam an pana helaya hian kan duty te hian speedboat le atui engkim in ringsa in an kol nghal vek ani hian chuta fencing pon lama chung koruk omte an tlo ngala heng chung koruk omte hi ama po BSF tele helai YCA le khawtlang NGO te pona lut tura an lo ti photo an ti lei theilo alo nia tinan mani hi zuzuar vek an ni bok heng ho te to in arang thayang pera Tlabung fencing huam chunga lut turin an sila chumi noin book paninan ho eta tuk thuam te ein hemini tak mai hian thli atle an buai le maya tite zo hian BSF kem lama kalin an malak dan tur tele ruahman nan nei te soi hona hun te an manga chumi nuwa fencing thul zela
kalin motorin gul sora BOP thleng minan vakala hetia khomul lama kala kunan manzo hian tlai nema duty post pahnih chu luimong lama anan sual chuakin anan salia heng hi an task force tele kan YCA chakmalam YCA ete tanpuina puibom na nen teka an sual kho ani a ti hianin LTF na ma an lo lak to na helai Khawthlangtuipui a hian lenzar le sanghaman thin heng te then khat te phei chu banglo langzai li te po an ni a heng te ho hi an lo khap lei thei lo te hi YMA te hi anin ni an khap puya heng te po ni to lo tuin sila thuan zom thale ani tin an malak na a chak jok theinan a chevel vil tem le YCA tanen joint meeting ni hian an nei zui bok ani ti chuan atuk ni sari ninga ni hian India mi te Bangla Horina bazar hei hi Bangladesh bazar a chuan ramri te pa chuan bazar pui bera an nei ani a sajup lui kan ti mai alui chua Mizoram atanga bia berto ani heng bazar kal dang tur hian jing dar li an thawa botin san chu heng la hi ramri te mai nai vai ani wang hian changlo tam tak hi Horina hian an bazar na sa thin hle maya hei hi tun ma a he lockdown ma a thil kal dan ani a chu tianga chuan lut zu le lo ten om pal lawin ti hianin darli a thovin ha po soi lovin kan duty te hi ti hian an pen chuak a mi kamrem chang la yanin da thazela duty te ti hianin ke in patrolling pa in ti chuan balukia suri khwa fencing chhung ala lut ve lo zu zur ho te heng te po an shoot thanga la heng te po anen fi in an lo in thiar lut mek lai te an en fi boka tin buk lampanin an kil le a tuk thuan an nei tuk thuan ei kham jing dar som vela chuak le in khomol lam fencing line lama ria buk ina an basale ta ani BSF BOP lama te kalin thuka chang te soipui le a helai hi soita kan khan BSF te hi an la le mema international border ani awang hian heng hian thu nei na thuk tak an neya dan pel a kal hi helai YMA ramu te po hian du lovin ti hian in ngai chang ton takin ruahman na siam tlan ani ti hian tabla bak le che vela hemini hian patrolling in an kuala YCA le VLTF member engemaw atin ron pui boka hemini tak phei chuan a member thanem tak mai somthum pasari zet patrolling hian an tei chuak ani BSF laming fencing pon lama riabuk sak aphal sak lo wanga fencing leilon nuai bakmara antia helai hi heti kan huang hian riabuk hi sak ani a helai hmuni bangla ho lo luna pui ber an soi thin chu ani a helai a hian lei nuai a hian rem chang tak mai in buk hi sak ani a heng te po duty na hmun tu thatak mai YCA tane na tangtlang in han sual chuak le thei ani member an kal tam deu fangin buk sak chung po hian a then mal suri lama te tun Covid-19 chungchang awareness campaign tele in fui thar na te nei turin rem chang takin heng hun hi anan manga gul sora BSF BOP te pon thlenga nima sel helai duty te hian kal tlang an ron phal klap talo maya reife an hanin thuka chang ten han soile nu hian an kir le ta zoka mi mal lir thei tan tlang lai an mani puitur tepo anom laya an mani puitur zok duty puitur zok an tha chok jang khai tu tur zok anga langte anan dang hi kan duty te hi an lung oi lo hle nge ani laida livela BOP nai beratangin BSF an lo kala luimong lama duty post an siam te chu fencing pon ani awangin suta thiat turin an ron nge na hei hi an chuan lam ve hi adikem kan selo na in high level lama tangan puda tanga thumu an ni awang hian angin ngol takin an lo ngen ve ani heti rol hian hei di posa YMA flag kan tar tenen lama YCA te sutir an ni a
kan ram chua nge mai wem flag in tar thei la sut an ngai ta ero hi chu ngai mo omin kan duty taril ru po an na hle a eng police thil chu a fel na chu do kan tho ani awang hian heta ngai tu la chin fel zui tu rin ti hian thu oi jok chan changin an hlip ta phot si ani tin hamit lai hi tabla ba kami helaya pu don no te chung ko in duty te hi choyan soma lom tak zet bok ani khangin tlangpui kan han soi zol sora helaya ramut na hi Covid-19 awanga lockdown national level kan nei tan tira hian suri tho helai Khawthlangtuipui group YMA hian abuat sai thaya branch YMA sang helai tlabung ko chu om te po hian an buat sai thaya amel tudil ru fin takle ngai tu na thuk tak nein BSF te duty dan tin hun te thli thlai reng pa le heng laia ramri a chakba ko VLTF thanem ngai em mai thun zan soma ha po soi lova material equipments mu mal tha po nei lova an duty a donation le sum le pa tuam hlom na tha po nei lo an duty reng lai hian in fuya awareness na nei pa zelin helai tlabung zona VLTF tele kan hmahruaitute chuan an lo vil ven reng to thina hun danga tanga riabu khan sual ramul ve mai ti te rodna te bo lo om thin ani amero chu helai rama cheng te hian helai in kar ramri zaizia le border kalphung te kan ria a mun tam taka state le state in rina tenen a khan te inang lova henglai Indo-Bangla border khan omdan te tin lui lian tak mai Khawthlangtuipui luangtlang ani dan zong te alui le ruam omdan te le border fencing a oma chunga chuan BSF border outpost engemaw zat oma chu tianga duty ani dan zong te heng han thlir hian engemaw pop le a fu lo lai a om thei palang ti thlir reng chung si a heng duty na mun te ngai ven reng chung si a rammut hun nia hriata ramu veta ani a ma zong po khan rammut hi helai tlabung khawtlang task force te YMA te hian an thei em a chak pu an chak ani chuti rual chuan ala hun lowa hun sen thlon na tha le zung sen thlon na sum le pai khoral na mai anga ngain tuna kan ral mai bangdes ram sensitive dan le helai border borua ka tle ma pop le thom ngai om theinia alanta ka hian ti hian tun na ya hianin Khawthlangtuipui group YMA te bul tum chuan a hnuaia ban sang ta chu don pen chuak ta ania duty na mun area big in siamin ti hianin ramri a task force committee te YCA kan ti yang chakma association hote nen ti hianin lungrual takin ken pe na phurnan na satak kanin siam ton ani ti hi tun kan duty rei lo te mai poa kanan hu chu chiang em mai chu ani heti hianin ale pek zela helai duty dan hi tarlana chhun zom zel kan tumanga tundin huna chuan he atho khatna a kan senior walu parwal kal khom te ramu siala dai theva in chunglum kalsana ramri thoka ke pen tu te din mun tlangpui chu ti hi kan thlir thei chin ni phot ta sela ale pek zela riabuk sual na le chanchin dang zel duty dan a video kan thlir le zel don nia